kako stojili. Ma ovo je kada balon driblaš. Da. Čekaj, pa držiš se za nekoga, jel da? Dobro, da. I ovo unakrsno reći. Dobro, kak se broji, da čujem. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1,
Ne je to prekomplicirano. Šta radi, ovo je Ali neki to je njima prirodno, kužiš. Ne treba. To se rodi, oni ne zna ovo 1, 2, 3, 4. Ali Da, ove neke osobe radi, njih, kad se skupi malo više u tom klubu, to su neki komaci, viš da je nepravilno, ali ima opet neku svoju pravilu, znaju točno i ove improvizacije, one će ziraju su isto s nogama. Cijelo to je etno, spici, to je to ono, više razine.